yo Allah yaa ko en to gite men yo Allah feewnu en o feewnana en lesguuji ɗi yo arɗoɗen heeriɓe almuɓe cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu yo Allah waɗe jaɓaaɓe jaɓanaaɓe yo Allah waɗen hawruɓe hawridinaaɓe yo Allah ɓeydan en newyaaji mum keeriiɗi wondude e ndeemta muɗum yo Allah junnan en gurnam ceerno men radiallahu taala anhu yo Allah waddanmo heen cellal e sembe enenne yo Allah rokko en fandinde almudaagal men yo Allah rokko en rewde e tere maɓɓe e ñamtinde ɓe ko suuji e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana ahmad tijani radiallahu taala anhu barke ceerno men e ceerande mum alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina gatu hande one kadi en nani ɗum no keɗoyiɗen woni eno ceerno men haaliri ni radiallahu taala anhu o jangini en o tindini en o golli en o walli en o andini en so tawi neɗɗo woni juulɗo ene yiɗi huccude e Allah subhanahu wa ta'ala laawol ala so wona e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama hande ko nden windande o jangini en yettode wodani Allah noon nde wonno ko ɗum tan o woni e janginde en ɗum waɗi ko ɗum tan ganduɗen yidde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e yinnaade nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e mantude nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɗum waɗi eɗen mbiya yo Allah yommo moƴƴere ɓeydoɗen tinnaade e diine men ɓeydoɗen tinnaade e sunniyankaagal ɓeydoɗen tinnaade e tijaniya ɓeydoɗen tinnaade e tere almudaagal ɓeydoɗen tinnaade e jottere endam ɓeydoɗen tinnaade e reende hurumaaji juulɓe saɗiɗi hurumma reeno e nder juulɓe a reenat hurumaaji maɓɓe kala ko mbaawɗa e moƴƴere mbaɗanaade ndaarta heen weleede Allah ndaarta heen weleede nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ndaarta heen weleede cheikhana ahmada tidiani radiyallahu ta'ala anhu ndaarta heen weleede ceerno men ndaarta heen weleede juulɓe no mbaɗirta ɗum ni tinnoɗaa kadi e reentaade kala ko additi e lorde juulɗo e toonude ɗum saka noon toonde ɗum
tinnoɗa e moƴƴinde ndentoɗa e ko luutodiri e ɗum fof eɗen ñaaji Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan en noon e moƴƴere mum e ɓural mum e jurumgeeru mum tinnoɗen no moƴƴi no mbiɗen jooni to jama tooni ene wayno safaɓal lewru ndu yehii sabu hannde ko jeenayi sa testiima a tawat ɗum ina yaaji neɗɗo so ina selli tinataa no ñalawmaaji ɗi jaarata jooni tan safaɓal lewru ndu yehii keddoreɗa ko tataɓe ɗiɗi ndaa noon Allah waɗanima moƴƴere tawniima hikka wonmo tawdanoɗa ɗo rawane ɗo jooɗiɗa hannde ɗo omo jooɗino ɗon oɗo sahaa rawane o alaa ɗo hikka an aɗan ɗo kala ko yinno wadde e ñalawma hannde o e ndeeɗo hitaande ko waɗaano ko ɓenni o waawa wadde ɗum hankadi aan noon ka heɓaano wadde rawane Allah heddiima a tawaama hikka woto ƴeftatoro ma a anndaa kadi mo wuuri to tawatma e holɗo tawratma tiinoɗen no moƴƴi ñalammaɗi ko poɗɗen wadde heen ko woto jaɓen ɗum faatoro en tiinoɗen no moƴƴi e janngugol alqur'ana e janngude salatul fatihi e wadde dewe Allah keddiide e laatude ko weli juulde e laatude ko weli juulde yo Allah waɗani en noon e moƴƴere mum e wural mum bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tinnoɗen e wirdu ndu no moƴƴi tinnoɗen e wirdu ndu no moƴƴi so jaltal yontii jalta ngara galle ceerno keɗoɗa ko haalete ɗum ene moƴƴi no feewi ko goonga kono noon ardema galle ceerno aɗa heɗo ko haalete tawa a jaggaani wirdu a wirdata walla hay sa e deggi aɗa weltiri aan garal ma ngal ene jacciri sabu arde ɗo nde foti wonde ko ɓeydaare ɓeydoɗa e diine ma ɓeydoɗa e sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɓeydoɗa e laawol cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ɓeydoɗa e hikkuuji moƴƴi ñemtinooɗi hikkuuji nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama aɗa softi arde aɗa softi taweede aɗa softi heɗaade kono a jaggaani wirdu ɗum ina no wuutodiri ɗum yaadaani ɗum wonaa gootum tiinnoɗen no ngardeten ni eɗen kolli heen softeende eɗen kolli heen yidde eɗen kolli heen fellital e wonde almuɓɓe tiinnoɗen ko gonɗinta almudaagal e men ko mbaɗen ɗum ko
ko wonde tijaniyanke saanani tijaniyanke noon ko jagguɗo ina yurda wa amma mo jaggani yurdani ko jaggaɗo de kono kanko kam o jaggani jaggaɗo noon ene wawi naworede kono o wawa naworde hay goto neɗɗo noon yootino ha wawa naworde o wata heddade e martaba naworede nangen yurdu ndu wirden sikki ala ko ɗum ƴewama tawete toon jomum en ngara daretake jaltal kono ine gandi jaggani wirdani woto gaɗen noon jaggen yurdu ndu sa yi en dañi ko dañƴen ko caggal allah e nelaɗum sallallahu alayhi wa sallama sa yi en dañi e oɗo diine e oɗo sunna ko dañƴen hen ko bakke yurdu ndu ko golle mayluɗe men tiinoɗen hen no moƴƴi ɓeydo de wattude hen haqqille wuro ngo ine yaaji alhamdulillahi rabbil alamina yo allah ɓeydu no jaggirteni sikki ala ene fonno ɓurde ɗon mo yettitidani yalti ha to gowal to yii ko woni ɗo ko ina andi no foti jaggirede ni jaggiraka noon sinno jaggirama noon kala nde jaltal ari ko nangoɓe heewɓe wonata en mbawa wiide enen ko hokka en jagguɓe ko mawɗum noon eɗen jetta allah kono ko kaaleten ko eɗen gandi ɗum enen haaldeteɓe ɓeene enen ɓuri ɗum andude ko dingol e dirangol umorade e ceerno men radiyallahu taala anhu kala enen ko jiɗɗen mo ganden kanko ko yiɗi en ko ɓuri ɗum kala ko jiɗɗen mo ganden ko yiɗi en ko ɓuri ɗum ko yiɗani en e moƴƴere koore kadi ɓuri ɗum tiinnoɗen no moƴƴi enen yaari allah subhanahu wa taala yo allah newnan en golle lewru ndu laawe timminde ɗum e dow jam e sifa mo allah wela eno nelaɗo allah welira sallallahu alayhi wa sallama eno cheikhana ahmad tidiani welira eno ceerno men welira eno juulɓe fof welira tesguji ɗi yo allah wat hen barke yo allah rokku en sagoji men e maɓɓe diine maɓɓe e ko aduna maɓɓe ko fof bijahil mustafa sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu barke ceerno men e feereɓɓe mum alhamdulillahi rabbil alamina اللهم صل على سيدنا محمد وسلم